Ya Allah, dua demenan ribet ya. Pengen pelem sing enom. Kepriwe? Ning pasar wis mateng-mateng. Goleti kita. Alamat nyolong. Kayaknya anak kayak siji dah. Aduh, angel temen ya. Aduh. Kepriwe iki? Ini lagi ngapa? Kiye, Kang? Jgot film. Angel. Ngapa sih, Rel? Kiye, dua demenan. Terus? Pengen film sing enom kan ribet ya. Aduh. Tak rewangi ya? Sing ki apa sing kae? Sing kae. Iya. Iya, sing gedean dikit ah. Sebenarnya sing ribet demenane sampean apa sampean? Lah kari jikot wae kah? Aduh. Iya. Kok aku sing ribet ya? Lu